Twongeye kubasuhuza mwebwe baduteze amatwi. Uyu ni wa mwanya tubagezaho update ku makuru ya politiki avugwa mu karere k'ibiyaga bigari n'imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Amakuru yacu uyu munsi akaba agiye kwibanda ku makuru avugwa kuri Perezida Paul Kagame w'u Rwanda wagizwe umuyobozi wa mbere w'icyitegererezo muri Afurika. Tukaza guhita tunyarukira no muri RDF aho igisirikare cy'u Rwanda ubu ngubu kiri gutegura kugura intwaro zikomeye nyuma yaho Perezida Tshisekedi avuga ko azatera u Rwanda, ndetse icyo gihe akaba yaranavuze ko ashobora kurasa Kigali yibereye mu mujyi wa Goma. Ubu ngubu rero General Mubaraka Muganga akaba ari kugira urugendo muri Pakistan aho bivugwa ko yagiye kureba intwaro zikomeye igisirikare cy'u Rwanda RDF gishobora kugura muri icyo gihugu kugira u Rwanda rurusheho gushimangira umutekano warwo. Turanyarukira kandi no ku mirwano ihanganishije imitwe ya Wazalendo yatangiye gusubiranamo nyuma duhite tunyarukira no mu Burundi. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yatowe nka perezida mwiza kurusha abandi muri Afurika nyuma yo gutsinda itora yarahanganyemo na bagenzi be. Ni itora Perezida Kagame yatsinze nyuma y'ikusanya bitekerezo ikinyamakuru The Kenyans cyo muri Kenya cyakoze cyifashishije urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Iki kinyamakuru kikaba gisanzwe gikurikirwa kuri uru rubuga n'abarenga 1,600,000 bose. Itora rikaba ryitabiriwe n'abantu 9,645 ryasize Perezida Paul Kagame atowe nka perezida mwiza muri Afurika nyuma yo kugira amajwi agera kuri 56%. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yahigitse bagenzi be bari bahatanye barimo William Ruto wa Kenya wagize amajwi 28%, Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo wagize 17%, icyo kimwe na Bola Tinubu wa Nigeria wagize amajwi 3%. Ese ubwa mbere Perezida Paul Kagame atsinda amatora nk'aya. Muri Gashyantare umwaka ushize iki kinyamakuru cya The Kenyan cyakoze ikusanya bitekerezo ryari rigamije gushaka ukwiye kuyobora umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC mu gihe byaba bibaye ngombwa ko ayoborwa n'umuntu umwe. Icyo gihe Perezida Kagame yatsinze itora ku majwi 43%, ahigitse abarimo Ruto wagize 38%, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda agira amajwi 9%, cyo kimwe na Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania wagize amajwi 18%. Reka duhite tunyarukira ku nkuru ivuga uburyo igisirikare cy'u Rwanda RDF cyaba kiri mu myiteguro yo kugura intwaro zikomeye mu rwego rwo gukomeza gushimangira umutekano w'u Rwanda nyuma yaho Perezida Tshisekedi atangaje kumugaragara ko ashobora gutera u Rwanda, ndetse akaba yaravuze ko ashobora kurasa Kigali yibereye Goma nk'uko nabikubwiye. U Rwanda kandi muri iyi minsi rufitanye amakimbirane n'igihugu cy'u Burundi aho Perezida Evariste Ndayishimiye aheruka gutangaza ko u Rwanda rwihishe inyuma cyangwa se rutera inkunga umutwe wa Red Tabara uheruka kugaba ibitero muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikaba ari byo byahise bihuzwa n'uburyo ingabo z'u Rwanda cyangwa se RDF zaba nazo zigiye kugura ibikoresho bikomeye bya gisirikare byiyongera ku bindi cyari gisanzwe gifite mu rwego rwo gukomeza gushimangira umutekano warwo. Ati se bihagaze bite? Kuwa gatatu tariki ya 3 Mutarama umwaka wa 2024 umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yasuye ikigo cya Pakistan gishinzwe guteza imbere ibikoresho by'ubwirinzi byoherezwa mu mahanga. Yerekwa bimwe mu bikoresho bya gisirikare birimo intwaro kiriya gihugu cya Pakistan gisanzwe gikora. N'uruzinduko rw'akazi General Mubaraka Muganga n'itsinda yari ayoboye bagiriraga muri kiriya gihugu cya Pakistan cyo ku mugabane wa Aziya. Muri uru ruzinduko umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda wari uherekejwe n'abarimo Brigadier General Patrick Karuretwa ushinzwe imikoranire mpuzamahanga mu ngabo z'u Rwanda. Bagiranye ibiganiro n'abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Pakistan Jalis Abbas Jilani, icyo kimwe n'umugaba mukuru w'ingabo za kiriya gihugu General Sahil Shamshad Mirza. Urubuga rwa Global Firepower Index rushyira Pakistan ku mwanya wa 7 ku isi mu bihugu bifite igisirikare karahabutaka imbere y'ibihugu nk'Ubuyapani, Ubufaransa n'Ubutaliyani. Amafoto yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yerekana General Mubaraka Muganga yasuye ikigo kizwi nka Depo, yerekwa bimwe mu bikoresho bya gisirikare bikorerwa muri kiriya gihugu cya Pakistan birimo n'intwaro nini zo mu bwoko bwa misile zibajijweho na benshi. Urubuga www.armyrecognition.com rwerekana ko intwaro ari misile izwi nka
Bakhtar Shikan Pakistan Anti-Tank Guided Missile. Ni misiri ikora mu buryo bumwe n'iyitwa Norinco Red R8 bivuga ko igisirikare cy'u Rwanda cyaguze mu Bushinwa mu myaka yashize, dore ko kiriya kigo cyo muri Pakistan mbere yo gutangira gukora izo ntwaro cyabanje guhabwa uburenganzira n'ikigo Norinco cyo mu Bushinwa. Izi misiri zombi zikaba zihuriye ku kuba zifashishwa ku kurasa ibifaru by'intambara ndetse n'imodoka z'imitamenwa, haba ku izuba, mu mvura, ku manywa cyangwa se nijoro. Izi misiri kandi zikoreshwa na telekomande, ikindi zikaba zifite ikoranabuhanga rizwi nka ER tracking ndetse na wire transmitted guidance signals, ku buryo bigoye kuba zahusha icyo zigambiriye kurasa. Ni misiri kandi zirasa ku ntera ya kilometero 3000. Ikindi zikaba zifite imbaraga nyinshi zifashisha gushwanyaguza icyo zirashe. Army Recognition ivuga ko usibye kuba izi misiri zishobora kurashishwa n'abasirikare, ishobora no kurashishwa na kajugujugu cyangwa se imodoka z'intambara. Nyuma rero yaho General Mubaraka Muganga agaragariye muri Pakistan asura izo nganda zikora intwaro n'ibyo bitwaro bikomeye, bikaba byahise bivugwa ko u Rwanda rushobora kuba rugiye kugura intwaro zikomeye mu rwego rwo gukomeza gushimangira umutekano warwo, dore ko rukomeje kugwiza abanzi batarwifuriza neza cyangwa se bashobora kurushozaho intambara, by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi aheruka kubyitangariza ubwe. Reka duhite tunyarukira no mu burasirazuba bwa Kongo ahari kuvuga imirwano hagati y'umutwe wa Wazalendo wifashishwa na FARDC mu kurwanya M23. Imwe muri iyo mitwe igize Wazalendo ubu ngubu ikaba iri gukozanyaho ndetse bikavugwa ko yatangiye gusubiranamo. Imitwe ibiri y'inyeshyamba ibarizwa mu cyiswe Wazalendo ariyo APCLS iyobowe na General Janvier Karahiri na EPCRN iyobowe na Kagiri yarwaniye muri groupement ya Mupfunyi Shanga muri teritwari ya Masisi, bituma abaturage benshi bati byabo barahunga. Ni imirwano yatangiye ku munsi w'ejo tariki ya 5 Mutarama mu mwaka wa 2024 mu misozi ya Buyagu, Bishanga, Karambiro kikije uduce twa Kashenda na Bweremana, bituma abaturage n'abasivile bahatuye bati byabo nk'uko byemejwe n'abanyamakuru bakorera mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage bo mu midugudu yo mu duce twa Mufuni Shanga muri teritwari ya Masisi amajyaruguru ya Kivu y'Amajyepfo ubu barimo guhunga umusubirizo, bahunga imirwano ikomeje guhuza iyi mitwe ibiri ya Wazalendo yatangiye gusubiranamo. Nk'uko amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo avuga, by'umwihariko yatangajwe na Media Congo, ngabo bantu bahunze berekeza Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru amwe akavuga ko imirwano yahuje imitwe ya gisirikare ibarizwa mu ihuriro ry'abanyekongo rizwi nka EPCLN ndetse n'ihuriro rya APCLS yose yibumbiye mu cyiswe Wazalendo. Andi makuru kandi avuga ko aya makimbirane ashingiye ku moko, aho imitwe ya Nyatura igizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda ubu ngubu iri guhangana n'indi mitwe ya Mayimayi igizwe n'abanyekongo bo mu bwoko bw'Abahunde, bose bakaba bari guhanganira muri teritwari ya Masisi bapfa moko, dore ko Abahunde bavuga ko batemera abanyekongo bavuga ikinyarwanda, bakavuga ko ari abanyarwanda bagakwiye kuba basubira iwabo bakabavira ku butaka. Aba banyekongo bavuga ikinyarwanda nabo ntibabikozwa kuko bavuga ko ubutaka bariho ari kavukire yabo ariho bavukiye, ndetse ko nta muntu uwo ari we wese ushobora kuhabakura. Naho rero iyo mirwano ishingiye nubwo iyi mitwe yombi ibarizwa mu cyiswe Wazalendo ndetse ikaba iri kwifashishwa na FARDC guhangana n'umutwe wa M23. Tunyarukiye gato no mu gihugu cy'u Burundi, nuko ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanenze bikomeye Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nyuma yo gutangaza ko abatinganyi bakwiye kujya bahurizwa muri stade bagaterwa amabuye. Mu kwezi gushize nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye waganiraga n'abanyamakuru yatanze iki cyifuzo. Icyo gihe yavuze ko muri Bibiliya harimo urugero ruvuga ko Imana yarimbuye Sodoma na Gomora kubera ubutinganyi bw'abahabaga, mbere yo gushimangira avuga ati abo bantu tubabonye mu Burundi bakwiye kubajyana kuri stade bakabatera amabuye kandi nta cyaha baba bakoze. Inyuma y'aya magambo ya Evariste Ndayishimiye rero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu mugabo witwa Matthew Miller usanzwe ari umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu cy'igihangange, yanenze Perezida Ndayishimiye kubwo kwibasira igice kimwe cy'Abarundi. Matthew Miller yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe cyane n'amagambo Perezida Ndayishimiye yibasira igice kimwe cy'Abarundi bahohoterwa ndetse bakanafatwa nk'imburamumaro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zaboneyeho gusaba abayobozi bose bo mu Burundi kubahiriza icyubahiro cyihariye n'uburenganzira ntavogerwa ku Barundi bose, by'umwihariko biciye ku kubaha ubutabera bungana. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizigeze zitangaza niba hari ibihano ziteganya gufatira abategetsi b'u Burundi mu gihe baba bakomeje kwibasira abatinganyi.
ni nyuma yo gufatira ibihano abo muri Uganda kubera umushinga w'itegeko rihana bariya babana bahuje ibitsina icyo gihugu cyemeje. Perezida Ndayishimiye cyakora mu kwezi gushize yananenze ibihugu by'ibihangange bikangisha guhagarika imfashanyo bigenera ibikennye kubwo kwanga kwemera ubutinganyi, abimenyesha ko bishatse byayihagarika. Icyo gihe yagize ati imfashanyo bazayitwima, ndababwira ko niba ushaka kwikorera umuvumo wemerera aba bana bahuje ibitsina. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomye perezida w'u Burundi mu gihe umubano w'ibihugu byombi wari warazambye guhera mu mwaka wa 2015 ubwo wahoze ayobora iki gihugu Pierre Nkurunziza yashakaga kwiyamamariza manda ya gatatu, ariko muri ibi bihe ukaba ari wongeye gusubira mu buryo. Ibyo bigashimangirwa nuko mu mwaka wa 2022 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemereye u Burundi inkunga izamara imyaka 5 nyuma yo gukuraho ibihano yari yarafatiye iki gihugu cy'u Burundi mu myaka 7 yari ishize. Naha dusoreje izi updates zivuga ku makuru ya politike yo mu karere k'ibiyaga bigari n'intambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo aho umutwe wa 23 uhanganye n'igisirikare cy'iki gihugu FARDC. Nkwizeza rwose ko ndakomeza kugushakira amakuru mashya igihe cyose ndi buyabonere nkaba ndi buhite nyakugezaho.